video će biti malo drugačiji od drugih. Idem prvo upravo opred auto i onda ću se naći sa frenom, Patrik Mercan, dobar moj friend, i on je inače profesionalni fotograf. Slikat će vam par slika za auto, za Instagram, za YouTube i slično. Stavit ću njegov link u opis i u video, tako da možete vidjeti slike koje radi. Predobre slike, stvarno dečko radi predobre slike. I to je to, ćemo vidjeti. Imaš još će veliko.
znači došli smo na lokaciju blizu Dvigrada, tu ćemo napraviti par slika, vidimo kako će sve to ispast, pa što je dalje. Da, znači dok Patrik se priprema za slikat, slično ja ću reći neke stvari, znači tip koji slika Patrik Marcan, nisam zajao prezime. Ne. Znači, men koji slika Patrik Marcan, radi prejebene slike. Stavit ću njegov link u opis od Instagrama i Facebooka. Da, who gives a shit? Ne, ozbiljno. Radi predobre slike. I to je to. Mislim, slike govore same za sebe, to ne treba ništa reći. Pojďte na njegovu stranicu, pogledajte, znači stranicu na Facebooku, stranicu na Instagramu i sve će vam biti jasno. Tum tum tum. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. Moga sam te ja snimat, daj da te snimim. Okej. Moga sam te snimim, bilo bi ti bolje. Hoću pola